Kenapa kau mengganggu perjalanan muridku? Perasaan perjalanan kita kini wis kapan orang nyampe nah Isi kok gak nyampe. Perjuangan itu butuh perjuangan. langsung dikit nang wi mungkin iki Ya wis gak sira nekin kate ora pemburu. sebeke lu nggak sedelak wis ngeluh premen arep pulih kana Ya wis gepet durukan dingin. Sira neng konek belati dangder merana. Ring ngeling mah. Naik ora keko. nang perjalanan kita kini wis adom buat kita kini arep ngendi gitu tujuannya Sih yang ngarane gong kegelatian sih ke guru konsaksi. Jadi kita harus belajar debus. Naik jadi juara gede, ngerek kena juara kepet. ih juara kepet nolak apa nih wis genang lah kita harus tur dikit tuh seru kuat sih kalau perjalanan wis adom makin iki orderan Wis nyampe gak turu dingin merana Wis, ka. tur dikit kita mah ya Iya wis. sirno turu Kok kita mah harus Yes. tetap dingin. kita mau turun di beda gitu ngantuk misalnya ya. Bener-bener lelah buat ciki. Tumben kalau nggak 1000 meter tuh. Allah. Ini ilmu makanan ini gitu susah amat ya. Mani menit. Bet, woi. Yuk lanjut Ah, nakal maning. senang mesti ngantuk kita Bing, kau nanti maning subuh kian. ih kok sih ngasu dalam maning mah Bisi. Dalam maning kan nyampe. Perjalanan orado, dalam maning. lu saya sih kenang sebenarnya mah ih Jadi amat ya buat ciki. Jajak. lebih baik lagi gimana di ih Yuk, engkau naik guru nih bukan lelungan segala apa nyampe karena menak yuk. yuk Ada malu ya diwongku. Bukan durhaka. yuk Hati-hati. Cepet amat gitu. Ini bilang gaul hubungan itu agak mata nih turu bae. lewat sih embetnya dia sudah lah takkan mah Ih, lemanin doang. Itu nyana sih punya cuman yuk ngedan suara. tinggal duit beda segala ih anak apa ini kan ih premen iki Hari ke mana eta? Atuh, ente mang. nah balik ke siang lu ih Siapa Nah, tinggal balik kemana? nah perlu ilmu kita Amang kan mau ngapa? Orang ngerti kita nih. balik misi ih Oh, si Rakun orang ngerti ngomong Sunda ta? Iya kan. Yuk balik benang yuk ih Wih, godingin balik yuk Soalnya preman ini pada pendek kor kita. di sini muncul pendek ilmu nih gede Kumaya. Sikat bos. wis Sira aku dari pengen selamat nyawa nih. Udah kan sanggup nih ki. Kira-kira asli Kang. Ini asli. Landep ora Kang. Ini ya dilenggak kula andep gua. Terus kuburan singkes sing aku kuburan. Tenang mamang kin. kuat gak ilmu nih gimana Is, sangguan apa nyawa ki? senang kita berbalik benang ih udah nang wih goding kita mikir ding di kafin ora kan ih kita balik bela kita mah Soalnya kita nih ngagawannya kini kedua gitu. ih kita kan ih balik bagi kita mah ih senang lah kita menang lah ih Preman si Rakun kabur kun. Kita preman kin. Kayak aja. Lah kayak kan bila. Kita berdua naikin doang. Bukan harap ngambil rumah mani rumah ya nih Kang ya. Ya wis lah, nun baikin nanti. Enggak tapi kita kok merene maning mang ya. Balik Iya. maning kita. Lebar gawe ya. Iya sih.
Insya Allah ini dalam deh guys. Masuk kita ini dalam. Hasil rampasan mau kita ki bos. Oke, lumayan ki. Abdi bilang tak? Bilang coba Bilang. menaik duit. Tunggu agar dia duit lagi pusing. Ki bos, nebek ki harta. Sarung ki bos. Naro di terusakan menaik anak duit ning sore ko. Naro ning sore ko dibuka mana ning sore ko. Astagfirullahaladzim, goblok. Ya Allah, peci doang isinya mah. Kono iso takkan beranak kah? Ya bos, kita rugi ki bos. Lah dua anak buah siji nje ngegagawa brewotan sing gua anak. Barang dibuka menje isi nama peci. Lah barang anu sih kina nje dibuang meranakan apa munggu yang ngelunjak bocah kan. Wis bos, bengi kiki harus ganti mangsa maning ki. Ya wis menaik ke pendak bocah kan kah? Sakti amat dong itu. Bener berarti kita kin merenek ya. Assalamualaikum. Kita nganggut nih kamu jauh-jauh. Waalaikumsalam. Ustaz jauh kita. Fokus amat ini mungkin. Jadi celokika sih ora kerung-kerung. Yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk loh. Masih anak nyawa nih tak Kiai. Assalamualaikum Kiai. Kita gimana Ki Kiai? Pengen belajar ilmu guna jaga-jaga diri. Oh, jadi cuma itu yang kamu ingin pelajari, cuma seperti makan serpihan potongan kaca. Allah itu menciptakan untuk makhluknya itu ilmu yang sangat luas. Apabila kamu ingin seperti ilmu terbang, Allah itu gampang untuk memberikannya untuk makhluknya. Kok Pak Kiai weruh tujuan kita merenekin? Inum iki Pak Kiai. Iya, Din. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kamu makan kaca ini. Gimana lagi? Iya, dimakan. Alhamdulillah kalau kamu sudah bisa begitu. Ya wis kan nuhun bae pakai kita kin bisa mangan beling. Engko mah belajar liane bae sing bisa mabur ta kayak awan kinton kah? Ya udah, yang penting ngerjainnya yang benar. Jangan lupa sholat 5 waktu itu karena wajib, jangan ditinggalin. Ya wis Pak Ji, balik bae kita nek. Ya udah. Bismillah. Assalamualaikum Pak Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi Kurang ajar bocah mau kan. Kita makasangkan sirang ngagaw bekal ka. Siningkan ka apa nih sini sarung ka. Kasangkan yang jero mah emas. Lebaran dibuka mah peci doang karo sarung. Bos. Gua mau kan kah? Kayaknya iya kawan. Iya ki, cegat bos. Orang terima kan? Yuk.
Hai Kisanak, kenapa kau mengganggu perjalanan muridku? Kita mau duduk urusan karsira, kita urusan akar bocekuan kak. Bos, wong iki kuat amat. Sikat! Oke. Kamu tidak apa-apa. Enggak pakai. Atur nuhun Kiai wis ngebantu kita di perjalanan. Ya udah Pak Kiai, saya mau lanjutin perjalanan. Udah, kamu Assalamualaikum. lanjutkan perjalanan. Mana Pak Kiai itu ya? Kau hilang cepet amat. Wih, Nindi sanangnya Kia. Remen didorong balik-balik baik ini, aduh. Nang, anang siar kenang. Wih, kian ki bocah yang meninggal kita. Bisa masih urip nang. Lagi kita kon mati tuh sering doa Iya anak. dong, bukan kenang preman kan mati sih aku nang. Untuk ngebantu nih malah ninggal kabur. Dari preman Kita kau mendewekan. kita korwani nang, masih guru kita pada Guna apa guna anak Allah hari siram Melayu mah. Yuk balik nang yuk. Kita kimbon siram mana? Yuk balik yuk lah. Ya wis yuk lah. Siram Balik aja. ya wis aja ninggal maning guna ya. Iya wes. Kita kinarap makanan niki bae ta ya. Ngabengi nggawa anak buah kon usaha uli barang dibuka peci karo sarung. Lah kebocah siji-siji acan. Woi, kita kini ngendikin. Gara-gara anak buah kita kan setan kah? Gara-gara kiai kah? Ngabengi kah? Laju nama kita kinana ngendikin. Menahin anak bocah lewat. Dan anak baturan kita kin. Lah, turun dingin istirahat nggak nih kin? Turun dingin. Duh, apes amat kita kin ya Allah. Wih, mengendikin. Nyarulah menaik gelati merentin anak bocah. Siapa iku nih ya? Dengan wong lamun iku siapa ku nih? Siapa iku nih? Mang, lagi apa nih kan ikut mang? Buku gelati batur kita singa bengi kita ninggana ke pusing. Lah udun ja, ini dari dewe kan yang kena tuh dati apa emang? Kita kiring kena kita gelati batur, endan anak baturane. Ya wis milo kita yuk, gotong kayu ke, lemora, Ya wis kayo. anak baturan kita kan yuk, ning rumah kita tuh yuk, Yuk. yuk gawa kayu ke. Kang. Apa? Lah udu Kang, lah kita kin premen garap mengendi ga? Lah udu kita ki kon tias kon ngegaw kayu mangkenen ki. Tias kita ki agi pusing. Arep mengendi ga kita kin tujuane? Terus menang be. Dia kira pusing, milo kor kita. Iku mau ya anggap we bantu nih kita. Ya wis milo yuk. Glamor sirane. Yuk. Wis kantongin kan dikit. Arep abah dikit kita nek. Godokan kayu nih kono kulitku. Kok gak Kang arep mengendi ga?
Yung is dodok ng kono ko ribu amat sira ko tonggo ning kono ko arep siluk abah. Sana kono kunin kana kian Kang. Jadi pusing kok kita siluk abah dikit ki. Ya wis Kang, kasih aja sesuai Kang. Yo orang jalan doang. Bah. Bah. Woi. Bah, woi. Woi. Dryer. Ana bocah barangnya, Bah. Yang gua anak ka. Lagi pusing aku nih mah. Ja dodok benja. Lamun bega. Kalau on merena ora, Bah. Beer. Ya wis kamu merena dikit, bocah celuk. Ya wis yuk Milora. Ya wis yuk. Pas izin kasih abah mau nek. Ya wis. Lapor dikit ku ana wong. Yuk Milo jawab kali niku. Yuk. Ku dodok-dokon kayu kono. Dodok kira kono ku. Bah. Woi. Bocah iki. Beer. Kang, lah udah bocakin ngomong apa ga? Endi bocah? Laki Macem-macem sih ngomong bocah kun. Ay dikutuk sira. kini uang kasilit kenceng kini. Orang lawan. Kang, saktikin Kang. Aduh ya sakti lah. Sakti. Sira ning kene arep berarti apa ga? Aku berarti ilmu Kang. Dikatin mereka nega. Ilmu apa? Ilmu wis guna kebal bek. Lah ana dukun make abah ki. Ada yang lain bocah abah iki. Nyumput yang listrik ngomong lentring dibacok kayak. Lah yang ngentring Kang lewat nyumputin tiang. Wis menang be. Sirane perlu apa merene iki? Kok arep ngomong ora abah. Kita ki intinya pengen sakti, pengen kuat, pengen ngelawan. Kayak ngebengi kah kita penasaran. Ya wis, kok ngobrol keraba dikit. Ba. Ana bocah sing arep untuk ilmu kebal. Aku ngelawan kaine ngomongnya, Ba. Bal. Kang, apa ki ngomong apa sih orang ngerti kita mau ngomongnya? Jadi makanan abah iki urusan kecil semua niku mah kamu sira siap persyaratannya belum ora Belum. ya wes kau ngomong ke abah dikit bah aku nek siap abah siap ora Bal. Kang, apa ki ngomong apa sih orang ngerti? Pusing. jadi sira neng makanan wes nilu bae ke abah gampang masalah iku mah jera abah ga gelem sira nuruti Sebelum preman baik Kang. ya wes Macan. gelem megang Anak macan. endi Ku. nak abah iku mah wis tangi arep apa nak abah iku Wih, Kang. Kang weh. Apa? Nyokot iki. Nyokot oh Den. nyokot pi Wih, awas, mau nyokot nak abah iku mah tenang bae jodoh kono ku ih Ku, Kang, apa maning? Ku ngomong apa ku? Orang ngerti kita mah Kang. iku mah persyaratannya mudah encil orang lihat kayu doang Ih, lah Kang, lah kayu maning be kun. Lah iku mau nggaw kayu sing anak. Iki kayu maning. Lah guna apa gak Kang? Wih, persyaratannya di gelem ora sih rentek kayu maning kayu bermanfaat sebenarnya mah gelem ora Ya wis ga. persyaratan paling mudah lah kalayannya mah yuk Yuk. bah tinggal dikit bah ya albert kayu bah bis jangan kayu ini kan aku nurut mana kayu ini kan aku Mbak, wis nuruti persyaratan iki. Ayo nano wis ngono ku. Selanjutnya apa maning kene? Bah. Ya wis.
Sirane ning kono juga aku ketarap lunga. Kunapan unga sirana panyin kono ko doro kono ko. No. Aduh, apa ya? Anjing ngegain godong iki mungkin niki. Oh, kon dipangan godong iki. Kayak kita nih wedus pemakan godongan. Orang ngerti kita makin godong kon dipangan mungkin niki. Lah naruh dipangan menaik kuat ngejajal. Kita kini man godong kuat amat badan kita kin. Hei. Wis kala bah nuhun bah. Dan arep balik dingin. Tunggak tak apa kini kin landung yang dalan ini ragang kan ini lanjut uang kini mabok kini kene anak apa ini main lah kebuki bekin makin ada konkin ada kita mau kabut. Emang bener abah kan. Emang wong sing berjuang itu emang balik menanam milik ya. Untungnya kita sih. Anak mendak wong mabok. Kabar orang anak HP nek. Dan cukup dikain apa ini bagus. Naruh di deleng-deleng menaik anak foto wado nek. Wih, kian ki. Karena musuh kita kan nih bangsat doang jenana nih HP kian karena kin HP kin baturan kin karena bangsat doang. Wih kaget kita kin harusnya sia nih ngabak kin hidup kita tengah murub karena niki. Wih karena nasi nelpon nih naruh diangkat. Halo. Kini siapa? Anang endi? Wes daripada ada orang jelas, wes video call. Nah, kin, wih, belanja sira. Buku sira aku lagi digelati-gelati. Wih, bangsat, lamun sira, wani ning kita tonggo nih siki ning kene ki. Wes tonggo nih siki ning kene. Halo, ini wong edan. Kita wis ning kene ki. Sirane mrene gasik. Tonggon ini kene ki. Asik mrene ki, sangkane wedi ta kita ni sira. Tonggon ini kene ki. Man dibocakannya. Durung teka-teka weru kene mah. Kita sing kiduk lu kita ki bojang ki. Apa nih model bocakan. Yang listrik kita pangan nih kita. Sangkane wedi kene mah. Weru-weru entas sing kiduk lu kita ki. Pengen dicegat kita. Siki kita wis guru kin glatik kiai wis. Ilmu wis cukup kita kian. Arep sira teng lawan kita. Tinggal kedek. Di bocah pinjor teka-teka. Kayaknya bocah kin budi kan. Woi. Woi. Klasik. Kayaknya sira ki wani kayaknya. Ini kita kan. Mereka negara ngantarakan nyawa doang sih pun. Wingi kita kele, sike kita wisakti.
Sira kung semono doang tayo ilmu ne. Ke, dalang anak ke. Woi. Wait. Emang boleh. Ilmu sirah boleh. Lengakan jurus ke. Jurus buka bumi ke. Goyang iki. Keren nih. Untuk pelaut ya gini sih. Bersemono doang tuh sirah kun. Tapi skill kita kan goyang-goyang kin preman kin. Lemes kin. Ikut jurus kita kun. Jurus gempa bumi goyang itu. Woi, sirahku lagi apa nih kono kun? Sirah nih wani merene. Jurus kita ke. Semono doang tak ke. Awas ke. Pegel kita kin makanan niki. Lah ka menang-menang ya. Wes, hari makanan mah dari pada kekuatan wes yuk. Latih belain maning. Ya wes ya. Buka aturan wes. Kira arahnya apa? Berkep kan? Di anak kita. Kira balik emang di? Enggak merana lah. Ya wes. Terus kita balik ke koros apa kini? Mesir mau ke koros apa mereka nih? Wih, nang wih. Lo, ini tekan-tekan doang wis mudune kita mah. Ya wes ya yuk. Yuk.